Droja cîhaniya penaberan de Komisyona Bilindiya Karûbarên Penabera hejmarên penabera belav kirin ku têda welatê Sûriye di derbarê hejmarên penaberan de pileya yekem li ser astê cîhanê ye. Hejmarek ji wan penaberan jî lê kampên Başûrê Kurdistanê dijîn ku piraniya wan ji Kurdên Rojavayê Kurdistanê ne. Penaberên Rojavayê Kurdistanê li Kampa Kewrgosk di Roja Cîhaniya Penaberan de behsa zehmetiya jiyana xwe ya navkampan dikin. دو سالي ميا أو دو سالي من في كامبا جاوركوس كان بيني حقل التجارب جوا منظمات هما مشتنا ولا في سبيل بان كيمو ولا ما ببين أو ما بين أم دو سال هيش كوني ما بدلنا كنا كوني ما مناش الدين كوني ما بتشرر القتيه يعني ما أم على الأقل هيش أم دو سال فهم كونا دنا أم كونا تبديل جنا كنا وضع ما قالك خرابة يعني وضع ما نباش ما وضع ما مسلم أخواني لê ne hemû penaberên kampê hayawa jî heye ku îro rojeke taybet ji bo wan. Di vî konî de du zarokên kêm endam hene. Dayîka wan hêvî dike ku zarokê wên werne derman kirin. Me nizanîbû inû rok penabera heye inû me yani devera kevin û em ê lacî bibin li devera û tê kevin kona yani. Bes îro ro ez dixwazim di zarokê min e xweşin يعني املا وان هي بس الفيدك قلكي تشت بهانه تختور بهانه ام نكار وان ببن تختور متخازن تختور كي اعصابا نزاروكين ببينه يعني اف املا مني وحيد الفي بنابريل جه خيني هجاريه كروج اوای کردستان دیتبون جیانا وان هر دو کالا د کونه پنابرتیه ده زحمت دردبه سيبي بوم نجيا ما بو نبا ما بو وديم رجبري عالمي بوم هم قلقي غريبي خال هنا وضعي من الباشا هذا ما عرف بيركا خطرنا زارو كي منين جامير خير المتكن والله خذي نخشم تختور هذا قلق جارة شو مصر تختوري بيدي خذي جامير براش مردنا بدو اتش مصر تختورا لی کامپا کورگوسکیا باشور کردستانی نیزی 15,000 پنابرین روجاوای کردستانی لیدیجین افتنه چند نمونه بون جیاناوان. پنابری روجاوای کردستانی جی وکو بشک جی پنابرین جیهانی. دبیجن در دیواج آلیه پیوندیدار را تنه گوتن و لید بهیزن. لیجوارا جی دلکی شوطی دبیجن. جبرکو او تیده دجین روجانه. رنگین شر رو داو کامپا کورگوس